Whaatalo whatu talafola Radio Samoa le nei tai au, si mail whaafonga talo le nei fo ia solulu. Ua le toe Taliaina le Eden Park, nisi po siva po o bola o ngā le nei tausanga. Ona o whaitio ngā tua o I mafo mai le bola le Auckland Girls Grammar na faia I le aso wharaile, whaato a umatu. A o fia I le taunu o ato whanau I la lato fia. A o le taimi fo I lea o telefoni ma amata whaitio tua o I le pisa o. Reporti le Herald, se fulu ma le tasi whaitio ngana wha o ato e tua o I ona o le leo te tele o musika o ta avale. O le faaulu o afi o te avale, pasika, ma poloka I ma le awala I Sandringham. Na wala awai ma le pule a o ngā whaapea leo ina ia fesoasoani le leo te tele, ai maise, si kulati whaopopo na toi avatu. Whaamoni ai le pule a onga o le itu lai fitu I le valu, I le afiafi le ana taunu ua tuai whana wa onga. Mana ia whaamaoni a fo isa iai ta avale na leo te tele, ai maise, o le poloka o le awala. O le ulo e taimile nei o whaiaise bola le Auckland Girls Grammar I Eden Park, ma wa sauno le pule a onga, ma salo le ovo le fia o le whanau a wa o lea whato ato e maua le avanoa mo se po siva, a wa e whaaluona leo o I le tausanga walu. Sauno le pule silo le Eden Park, Nick Sotna, e langona le whaanoa noa I nei tangata to I titi o lo o whaitio, ai ua a fiele lau tele o le community a Eden Park. Ma ue talafou, o le tele o bola o ngā ua whaia nei Eden Park, ona o lea ua tele na wha o ngā whale tali malo e a vea manofo nga wha anofo e sea. Toi ono bola o ngā ua mai a Taofia o le nei tausanga e whaia Eden Park, ma ua toi pau e fo I o po siva whaatanga ina e whaia le paka, a wa o lea ua le toi talia ina nisi po siva, se ia vanga nai ua momoli atu, ma toi piki le ausi siva e le pasi. Ua Maliu le tagata faigaluega le ofisa le Hai Komisi Niu Sila I Initia ono le Koviti. O ia le nei na whaatalosaga ai le Hai Komisi se fangu o kese nei nai vaiaso I le imamau atu, ma o le ana Maliu I le maotanga sengase. Saunoanga le minstal wa I fafa Niu Sila na naya mahuta o le ua Maliu o se tagata anu Initia, mana amatanga lua I le ofisa le Hai Komisi talu mai le afe iwa se lau valu se fulu maleono. Ua momoli atu ai mafa amaisenga le minstal le Maliu o le tagata faigaluega. Ai I se tala mai le mtangaluenga le vai fafo, to alua tangata ngā lulue le mtangaluenga sai Initia I ngā luenga whaavaitaimi o le ua toe taliu mai, ma o loo ilo lava le mtangaluenga le saunga le mua a mapasa ma tangata kiwi o loo ngā lulue I atunu I fafo I so o se au nanga whaavao malo. Na whao e se mai e sikulati I le afiafiana nafi, se anga ese nā luatu ma le Gaoi I le mall whaatawa le Sylvia Park I au kilani. A o whaatala noa I sikulati le Gaoi na ia whaalala mai ai le nei anga ese peise I o loo tau whaamatau. Mana vaveo na se I ese mai sikulati ma mawai ma o loa Gaoi. I se tala mai leo na vaveo na sola ese mai le Gaoi ma lea no fuanga ma o le tūlanga I le iai e le iai se tasi na whaamanu alia I le anga ese ma o loo whaawauso e soenga le ofisa I le nei mata upu. E le o suia le loto tele o le whaatonu sili o le soifua maluelue e ui I longa le so itu sisili ua fesilingi ai le whaataatianga o le whaingo tui o le atunu o mole nei tausanga. Reporti le so itu sisili ua whaaliailo na popole I le ono le au sia o fuafuanga le malo I le whaasoino tui o le Koviti. Ai po o lava fo I vaila au mo tui. E ui o loo vi I ai lea reporti au nanga le soifua maluelueina whaapea le malo I le whai o tui mo Niu Sila atua whaapea nisi o atunu o Pasifika. Peita el popolenga le whainu umero la o whaingaluenga o loo whai atui whaapea le lava o tui mo le atunu atoa. O I tū nei e leo ato atoa I le talitono o le so etu sisili. Peita I watali ai Dr Ashley Bloomfield e ui e fōlinga te le la talata I le valu miliona tui e tatau na whaia le imo watu le nei tausanga. I le taimine olo o sili le whainu umero o tui wa mai a whaia nai lo fuafuanga whaata atitia na iai. O le au whaingaluenga o le ua mai a koleni le isi lima afe. Ma o le fesilingi a fo o le lava o tui, tali le whaatonu sili o lo iailo na whaatuatuanga e le whaatamala le Pfizer I le au mai o le isi oka. Tala whaai o le tae ao, ua whao ngai le malo tangata whaingaluenga o mai whafo I visa le tumau. E avea matali popuni e la lafi ai mai whaafita auli ngā luenga, au whainga luenga, whaapea whale. O le tali mailea I lātou na saili manuia mai I Niu Sila I lalo o visa le tumau. A o whailoa mai ei fuanga le malo ua vaa ai e tu I titia. Le whainu umero I lātou o mai I visa le tumau mō ngā luenga e maua lalo le to mai. Ai suia I ava noa mō ngā luenga e maua lulunga to mai e mo o miai. Whaapele au mai o le au mau mea o mai e inivesi.
Saunoanga ta mai tai pale mia Jacinda Ardern, e le whaapea o le amo motu e se ilata o lo o mai i ngā luenga e mawala lalo le to mai. Peitai, e tā ua le wa ai le to atelo le atunu ma fetu unai po o ngā whāti ai tangata ngā lulue mai fafo whaapea tangata Niu Sila. O le whaeloa mai o lea ilo ilonga o whaalia i le perestene o le asosio tangata ngā lulue mai fafo, anu kaloti i tala le News Hub, le whaate ia toe popole i le to atelo i lato nei o lo i visa le tuma ua le mawhaiona toe fo i atunu una o mai ai, po ua whaawhainga tā foi, tali tonu le perestene, e le sa o le tua ia le malo o nei tangata ngā lulue i le lava o fale, whaafita uli i malanga inga, maisi. O tala namo le nei fo i tai au.